mu mutima w'ubwugarizi. Iyi kipe ifite abadefanseri batari beza pe. N'ikimenyimenyi ku ruhande rw'ibumoso inyuma bahengetse witwa Yannick Ferreira Carrasco ukinira Al Shabab, uri mu buryo busanzwe ni umukinnyi wo ku ruhande ariko usatira izamu, muramuzi cyane akina muri Atletico Madrid. Yannick Carrasco afite imyaka 30 nibwo ari kumwegeka ngo ajye gukina nk'umulaterali ku ruhande. Ku mukinnyi w'imyaka 30 udakina uwo mwanya kumwegeka navuga ngo ni icyago, ni disaster, bigoye pe. Ja ku rundi ruhande Timothy Castagne akina equipe ya Fulham, ni mwiza birakwiye, ariko umutima wa defense noneho Wout Faes muramwibuka muri Leicester mbere uko imanuka yarimo ari umudefenseri w'amabara cyangwa yagiye basimbura bahari Maguire bamaze kujya muri Man United. Sezo ye ari mu bakinnyi bamanuye equipe ya Leicester City, ari mu bakinnyi babi barimo nubwo yifashe kongera kuzamuka, ariko urumva deja vuye muri championship. Wout Faes jya kuri mugenzi we yitwa Zeno De Bast akina equipe ya Anderlecht mu gihugu cy'Ubirigi. Urabyumva? Urumva deja iyi defense uramutse ugiye muri mediano no kuzamura kugera kuri attack uhita wumva ko harimo umunzani nta balance irimo. Mediane Amadou Onana Everton arifuzwa na Arsenal, umukinnyi mwiza cyane. Amadou Mbome Onana ni umusore usutu tuntu tw'inweri umwirabura, ari kumwe na mugenzi we nawe umwirabura bita Orel Mangala akinira equipe ya Olympique Lyon, umukinnyi mwiza cyane kabisa, mediateur mwiza. Nekereza ko n'amakipe yo mu Bwongereza agiye gutangira kumwifuza Orel Mangala. ahubwo ngira ngo ntabwo atijwe muri Nottingham Forest. cyangwa Nottingham Forest nigeze kumva imwifuza, ariko n'umukinnyi wifuza w'amakipe muri Premier League Orel Mangala. Ku mpande Trossard Arsenal, Jeremy Doku Man City, Kevin De Bruyne hagati Man City, Romelu Lukaku. Orel Mangala yari yatijwe Nottingham ko yasozanyije n'ino sezo. Yego ndumva muzi muri Nottingham. Nubwo ari umukinnyi ufite amasezerano yariyo kwa amasezerano. Ndumva muzi cyane. So kuba kinnyi afite rero, kuba yari afite bashobokaga, selection yashobokaga. Nje numva iyi kipe ntacyo yari intwaye pe, ariko natekerezaga ko Lukaku warasi ibitego 2 mu minota 6 ya mbere yaramaze kurata ibitego 2 ku meza byabazwe. Turajyana yagomba kuzirikana ko afite rutayizamu mwiza wihuta ukiri muto, ashobora guha umwanya nibura ku minota 50 abakiva kuruhuka akigaragaza hakiri kare, kandi mwabonye ko igihe agiriyemo abikoze neza. Uyu musore bita Lois Openda Rugaje umuzi from Leipzig, from hanga cyane wihuta ucenga, ashobora gukina mu mpande, ashobora gukina kuri ataka, ariko mwataka central. Ntabwo yigeze agira umwanya wo kuvanamo Lukaku, niyo mpamvu ya precipitation kujya kuneka muri box byatumye banga ibitego 2 bye kubera uje, kubera ko ntabwo yizera ku muvuduko muri iki gihe n'ukujya kuneka muri box kubera uburyo remereye. Mwabonye inda afite, mwabonye ifoto kuri social media, mwabonye inda, mwabonye icyo bita igifu, ateye ubwoba, ntabwo ashobora kwiruka. Gusimbuza navuga ko mu by'ukuri ntabwo yasimbuje neza. Yavanyemo Orel Mangala kina hagati mu kibuga, ni muri nk'umukaseri, ntabwo ni nk'umukaseri nimero 6, azanamo Yohani Bakayoko, ni kagasore gakina muri PSV Eindhoven, kagahanga cyane kakirabura. Avanamo Trossard, azanamo Yuri Tielemans, impande zose zikuye byari ngombwa. Azanamo Lois Openda, avanyemo Doku. Ntekereza ko iyi remplacement ya Lois Openda yagomba kuba ku minota 84. Oya byarangiye, yagomba kuba ku minota nibura 56-55 hakiri kare. Lukaku akavamo tukabona atake yihuta, Doku akagumamo, Trossard akagumamo na Openda bakora amapermutation bagenda bahinduranya impande. Byashoboraga gutanga ibitego byiza kandi byinshi, ariko n'umutoza navuga ko Tedesco yaranenguje pe. So ntabwo ari Slovakia yari ikomeye cyane, abiri ntabwo bakinye neza pe, bitwaye nabi cyane. Yes, Rigani, hari icyizere ko Ububirigi byibuze bwa kwavansa mu mikino 2 babasigaje, cyangwa se tongeye tubona Ububirigi buva mu gihugu gikomeye hakiri kare bwetaye? Nuko Justin ngo tuno dukeya dushingiye ahanini mu buryo umukino wabo ugenda. Umukino w'Ububirigi ninjoro wasomekaga cyane, Niger yari yubakiye muri mediane ikazajya isohora baro izishyira mu mpande. Byari byoroshye rero ko abantu bari gukina imipira y'amacross cyangwa se bagerageza guhindura amasantre ushobora kuba wayibloka, kuko ni ibintu biba bisomeka. Ntabwo nigeze mbona KDB nubwo umutoza Domenico Tedesco yamudefanze, ariko sinabonye wawo KDB ushobora kwanlokinga game
nk'umukinnyi ku giti cye. Ikindi ikipe yakoze ibintu by'amabloke cyane, Lorenzo yarabigarutseho, utekereza mu option y'abakinnyi bashobora kuba bagufasha mu buryo bujyanye no kubaka mu buryo bw'imikinire basatira, navuga ariko bagerageza kugenda bakora ibyo bita interchanging positions, apana abakinnyi bari statique bahagarara hamwe. Ibyo rero ntekereza ko ari amasomo yakuye muri iyi match, yemera yuko ni rose ikomeye cyane, ariko kagira umugisha yuko yaba Romania na Ukraine ni ikipe zikinika zatsindika, bitabaye ko nabo zavoma imbaraga mu byo Slovakia yakoze. Slovakia nayo ni surprise kuri yo, umutoza wayo byamutunguye cyane, avuga yuko mu by'ukuri ari imwe mu nsinzi ziremereye igihugu cye kigize cya Slovakia kuva cyabaho mu mupira, gutsinda igihugu nka Belgique. Avuga yuko ari n'ikimenyetso cy'uko amakipe matoya i Burayi yagiye azamura urwego muri iki gihe ku buryo bashobora kuba nyine nubwo batari bajya ku rwego rwa za Belgique, ariko hari iyo challenge, hari ubwo bushobozi nyine bwo ikipe y'ikigugu yatsindwa n'ikipe ntoya. So bigenda bite rero, defete n'izi akenshi muri knockout hari igihe zisiga amasomo. Ikiza nuko ziba zibaye kare kandi zikaba mukiri mu matsinda, ni ibintu biri reparable, ni ibintu bishobora gukosorwa mu buryo bwa watsinda match ebyiri ukava mu itsinda, noneho ya masomo yo gutsindwa iyo match ibanza ekipe navuga ngo ari no ukabikuramo imbaraga cyangwa motivation yo kumenya uko yitegura mu match ama knockout, nta kintu cyo gukerensa gihari. Ibihe bihindura umuntu bikanahindura na ekipe biba igihe kimwe, iyo ari hejuru cyane cyangwa ari hasi cyane, buriya nibyo bihe byo guprofita. No kuvuga ngo nibwo ubwonko bw'umuntu bukora. Urugero rworoshye, no maximiza ibyo ushobora kubona nk'umuntu ukagera kuri apoje ku gasongero, abenshi niho bahera bagwa kuko ntiyongera kubona impamvu ya motivation. Abandi bazaba badasanzwe, iyo avuye muri iyo dimension, muri icyo cyiciro yavomye imbaraga, ahita yinjira mu bantu b'ibitangaza. Uzabibona bazakubwira ngo uyu mukinnyi yatsinze ibitego ariko cyamugize igihangange, sezo yakurikiye yaraje ahita birenze. Icyo ni ikimenyetso cy'umuntu wavomye imbaraga mu byo yakoze mu mwaka washize. Ikindi uzoma ngo umukinnyi yari amaze sezo yose adakina kubera imvune, ariko nyuma yo kugaruka yahise aza akora ibitego wenda 15 atanga assist 8. Nubwo nayo nagiye hasi hanyuma umuntu atakwihanganira, ariko naragarutse nereka abantu ko ngihari. Ni igihe cyiza rero ko umuntu wagiye down cyangwa ikipe yagiye down ikora icyo bita team talk iremereye, none ikishakamo imbaraga. Iyi Belgique yigeze no kwibaho mu 2000, bakira Euro mu 2000 mu mutima w'ubugarizi. Iyi kipe ifite abadefanseri batari beza pe, n'ikimenyimenyi ku ruhande rw'ibumoso inyuma bahengetse